Kani gadega Pati CTV. Hennen gasngi ga nyo trek unok pra ka menteri sarkar ka bakmi ya katanat ka koi ka khia ha ka jilla ikong Roshan Wardri ilale jurep ya ka civil hospital Shillong banlap badyo i dala ki jong ki khman ya ka jing sakri jong ka hospital sarkar ka ba sakri om tang ki nong pang ki bana sor henrei kumjo ya ki bawan na kaleng ki thai nong kandong lasan ran lang ya ka ni menteri do secretary jong katanat health and family welfare uba HM Sangpliang IAS bar ki doktor jong ka hospital Hakani kasngi kani menteri sarkar kala jurep iki kamera trikam jong ki doktor ki jeka pet nongpang ki jeka bodawai ka jeka bale scanning iki nongpang bale jingoro bad ye kendo wat ye ki nongpang hakani ka hospital hakani ki jong jurep ikong Roshan Wardri lalam dala ki jong ki khman yak jing jabo jong kani ka hospital khamtam ha ki jeka lej bar ki bala subrat pathari ki jaklia bad amdan ki bapun khon namar ka jing duna ki nong tre Well, lagi kuat man visit, man pet tadi banyak kedua dia dong punya juga man satu ke dia kedua juga ke jingga ke kitchen ke jing tu na banyak kedua ke nongpang buat kali lagi ke ya dulu semua kata kamu semua beli one nak department nak take some steps kata dong mana jing tu na dulu man bersama improve lagi healthcare facilities seperti nongpang ke juga kita ni kata ni gendang ya don kari meeting kita dan kemudian jumpa PE ke marai home trikam kita ya buat nak tahu yang trikam mat kuno bang nak take steps nu men because it is very unhygienic. That is why we are going to take steps to see. We have just been informed that we have new newspapers. We will discuss now. We will have a meeting after this visit, and we will take steps to see that at least another sweeper should be engaged. At the same time, any other matter to be modified or to be repaired should be done immediately. The immediate action should be taken by the department. Kani gadega Pati CTV.